Urang ba snong jong ka snong lai ring au doktor kit bok lang nong rum rengkat kirang ba dong jong ki nyau teli ki kentoj ki bahap ha ka snong lai ring au bat ki pai ba nong song snong ki dap da ka jingkemen ka ba krau ha ka ba ki layo ban plie ya ka yeng trekam ka ba kerpang jong urang ba snong kata ha ka lai tarik unai wing ar haja arfu a da ka jingerap bisa iba titos tarwal khan ibalong UMDC jong ka sora constituency Ubalong haji kopor UCM ka KHADC lingba ka skim na ka district council. Bat kani ka jingdon ya kani ka office trekam jong ka snong kan wanra shisha ya ka jing state ha ka rukom trekam bat banyo ru ban bu renti ya ki kot isla ki badan kam jong ka snong hamtam ka pensuk ru ya ka rukom trekam ha ka bedai bat upat ba nong shong snong. Haoj kum kinong ilam snong rengkat bat kinong snong ki pen pau ba ki dap da ka jingkemen ka bakrau le se kani ka jiang nur ka jongki labun snem kala ulong da ka jing tre sitom urang ba snong ba ki khot isi member jong ka village school lai reng eu bat lalong ru ka sngi ka jingsa jingken mau pateng pakit na ka benta kani ka jing pli ya kani ka yeng tre kam jong ka snong. Da iba remembang iba deru iba buat juga village school juga do pasnong erno nampor akabakum kasnong inyo yang kala banyak temen lang kumpa pitep makanya ka snong kecungi akan step ilayo ya ka jaka terikam jong orang basnong office snong juga lain mau kepangempat judon Mulai layo ya ka aying rekam ko kerpang jong ka jong rang ba snong jong ka lang o kum ni ninyo no ka jing roai ta kun kong song na ko ka bigu jong Marway sayang kado baseng ikay departemen Ladang kau ya kan Gerten kiai Rasul brasyur Kiriu hendak Kusnong baik Gulai renau Hapalak lut Dakas pakapu Ilum kiwa Tiba ijang Papen shopping Jaga may mariang Kalay tarik Mentakas ni Wandi upis no Dayem disi Jaka trekam Irang basno Bangun raka syungsu Habarok idong Kusyong baik Bulan ringau Hapalok du Dakas pakapau Ilum kiwa Kiba ijang Banapen shopping Daga may mariang Kusyong baik Bulan ringau Hapalak du Dakas pakapau Ilum kiwa Kiba ijang Banapen shopping Daga may mariang Hakani ka sngi layo katukat ni ki jingkren na kinong kren ba fer kumjuru ki jingkren na i doktor kit bok lang nong rum ibalong urang ba snong jong ka snong lai ring eu.
Bat kabio dong surok layring au kala aya kawai ke jingruai ha kanika sni na kabenta kanika program. Rapa mei ramau Om la nujo Om la bantau Lai yang jinghat 3 jam nak benta jom kita kilo kumi. Kumi hiru idio pedesa ke jingkren na i orang pasno bedon-bedon jongi i doktor di program nomor kila lenti ba inyadan rekat kumne kane kasten dengan pediam buram hantam ya i tenun titas tiba de chiefs akane ka program pemerintah kesini kabang ini play ya ka office rekam jong kedal bas nong lairung au kabai lano senyang lengba ka skim jong kaki HDC kaba baro si kata ni baro itep hi hang ne hasnong jungi kam judan kata kajakat rekam kaba kabane ten re ka jingno senyang ka jongi ilayo mantaya ka office jong kasnong kabang inplay mata kasni i baro si kata la de spa nem kasnong jongi kladon henry kam judan kata ka office rekam ni ha pensyut re bek na ye dan lain Marias M ya kakam lesyong ya perkan yang bading idan kam ya ka office namar pakikot islah teng-teng kisah kama ban bamangihi ibasim mentaru ngisyam jingye ba akaba nginwa ya kikot islah kibiadai ya kerti gadustul lane kakam kajam kabaki lambasnong lane kinong peniasnong mansua ilaju pentrei tengas ngoba kajingdon jongane ka office kanyarap sibon ya amtang yangi henry ya kipateng hadin kipan bat ya kakam snong bakinyo panbutin ya kikam kijam kipa mangi bat kipan sim hadin habur ru bakin bu ya kita ki ikikot isla lane ki mati jingkain ki jingdia lane kino kitiar kibade jong kasnong kenang ba ka reti kedustur kanne pateng la pateng Nrei kalau sulong no aduk kan mata kidan kijat kam tiba ngihap ban naik ban keli ban pertau na kiril teman namal bakam dan kata ka jimbu ikot islah tiba biang lane ka office ka biang bat teng yo se kala susah kemana teng hakapo bekiklat kimla banwan pentai ka dobar lane kimla ban pentai ha u rambasno basinti dengan ngecam bagi jingdan jangan naik ke office nang naik sakman kapa anda mangi ngin IT hawai pat urang basnong ngatara ngin IT tanggu sabi ngesongu sibun ya i kenum titas ibalano senyang kapa hakasngi kapa ngila iya kendu klem penslam ilang hoit to nganai kata kadai ka kajing subun mensim kajongi kaba hakaju kasngi gibangi kendo hako kasngi hila kular yong to kan ai ya office bepinio bani terekam te kublai sibon tono ya kijing nos nyang jongfi ya sinong gajungi bat ngangit scam ba kijing ya dai apeng jongi kum kasinong bat ka HDC nang nai sakmat kanang yai te song bat kanang pen scam lengba kanai kijing ya dai ka pamanta kasni bat ba nangit ba ka HDC kabadai kawai kakame ya kariti kasensyar hapo kabri nyaw trap kajongi kanyai yarap kanyai no senyang kanang yai betin nanti banginang la ban bisyar ban sensyar kamba ya kasinong ya katao Bat nakali yang jung i ila ai katu kat ni kijingkren hakaba ila ong bakum unom ikmat jong kathan idon kajing anut ban kentiu ya kathan hi barok away bat chuchu ila ongru ba kishnong hakan ka juk bat kapor ka ba menta la idei ba kindon no la ki jong ki offer trekam hakashnong khnang bakan pensuk ya upai ba jong kashnong bat nakali yang jung i ila pensngau da ka ba penpau da ka ba ajing ro ya orang ba shnong kashnong lereng au rengkat ya ka isi hi barok away ki belawan banyak kendu bat ban pensngau ya ka jinun kam hakan ikasnong lingba ka office bat nakaliang jung i ikram da penslam ya ka ka ba
kum kirang ba shnong gila pensngau bat lala ban le ya kan ka kam kapur ka babian kapur kababiak sa dorbas nong hagi ni gisngi la kalong hakan no gisnong idon kam ne ko office be kam namar ba kani ni gajuk kabala kam kiyo at teknologi ba kam kiyo aki jingnang jing start ba kam tam kabala kambun kamru kakam shnong hagi ni gisngi dan sibun ki kam ki pangihapan tray ng baka dorbas nong nakabanta ka jingbit jingbiang jong kinong shnong tenre kumjo ru nakaliang ka jonga kumu CM ng district council hagi ni gisngi ngakwa ko kanito ba ki dorbas nong ni gisngi ki kambun kam susu nalor pagkila ya bun kam namar ba hadin bang ala simti CM lala rupan pas ikan tugan ni ay angkapan ay bor susu di tidor besno bagawin na kita kalau hadin bang lapas ya kalan bil kepada gawin na kibil ki pokong santam bejat pedrio angkapa ban penskam ya ki tendau kesiap tejogi ila ay mentay ka bor nang baga ni kaan angkapa ki lang basno inhap ban ay ya ki penskam lani yang kidulir, lani yang ikut jaka kita jom kinong sungsnong. Bentam dan kamsyu ban register ako SDO office. Kanunu kapat penskam kabala ay rambak snong kala day kapat kabala long legal. Ya kabala rupan itu tersabda. Takadaw ngong ifiba bentaw rambak snong ni smart sabut kap. Ni sa ay gidi putha kebiang na jadi council di rules kendon apa kumno berpin peniat ini kau nang ba kinong song kila ban penskam di kipat isla di ti namar bagi babun kinong song menta dia apply ki luan mo o bang dia badan kam ban register kita sementara kan ini kuat penskam salah ikut itu apa ini nu kibai dari kita nak suka kumjuru nakaliang joka council mentang ila aibor giram pak snong bakin ay ka building permission mentah pada senayit nasab dan kam pada yo tingbit ng orang no hindi siyo man siya na kulmar ihapan pet ya ka kuy ka suba ko snong ko tao ihapet ka tingbit imbiang ko snong mlak ka senayit ka apamon mo di bandon ka nala ko biang di bandon ka bantana ko biang akum tater ketika mereka kawai pat kam kaba nilaan tay kenapa snong bikin kam pinang bud kam susu nang ta susu lepas nilaan kaba ila form ki village development council ini ki village development council ki body kaba srim kum ka BEC akaba chairman jong kani ka BDC undai yurang pas snong but nangi sakuman hadin ba ila panya yang negaan nakaliang jom ka 15 finance nani naka central government ru hijukran yang ibarabor ba ngidon kampan ay kata direct funding jaki dorwasnong nani ka grassroots governance Archu ila pensngau dah ka baong bakum unomi khmat jong kathan uba judu thia dudam na ka benta upai ba ila ong ba unyai persang bantau kilat kilenti bakumnu ba upai ba unsuk kham tam ha ka jingken tiu ya ka thanyi baro ka wei ka pangangadon dan ai ka jingen rilang bat pi ka snong ka thau bat kidong bat kiseng ki paper na skwa ro ni tu ni ba kum MDC ru nganang yai bu shu di scheme la ni kidu kijing.com na ka snong kat ka ba i.com kat bala kabur ke tengah inang ya benar inang trelang na kabenta karoi kapar profesional kata bat ukongsan ba titas tarwal khan ila khap ya ribon kum kada ka jingpli ya kani ka office trekam jong ka snong kum kada pli ya kani ka office trekam jong ka profesional
Senam air. Kan yang ni kau dah kabar dari tak berbat. Tak ku Malaysia je aku. Malaysia tu ya kejing nak senyang kejong pi nak bantai ke senam. Bang scam ba kejing don juga ni office kan wanra su kejing kejing terekam kejong ni ya ke senam. Te sobha ni tak ti yang saksi. Bat hak bakut no jong kanika program layo ya kejing ai kublai na iba kiudo marpenyang ibelong idukhat isi member jong kasino. Terpang ya iba kitos kan bolong MDC jongi PM juga hasil autonomous council na kabanta ka jinglong lakloi ke jongi ban pet na kabanta ka kawangi gum kasnong ni don kam bahaba ilang pa asnong dan penhun jongi ngilek ya kawan kepat ya loi kawan no senyang na kabanta kanik office tengi ai kublai kepang na kabanta jongi boleh nang kerku yai nang yo kamet ke pokok pakya inang ya upan aya ke jing syakri ke babatam na kabanta kasinong ke jongi nam takari bat kajat benrewi warok kawai nai kublai ya ki BO di bofer jong kasinong bila simbanta hakani kasni ke pementa bat kerpang ya ke BO jong dong dengken thong bat kumju ke BO jong dong surok di balaya dan bentah akan kapur nak kani ke program bagi dia akan pelong ya kani ke program ngalak matang ke program job tang nak ini kentin boleh sipur boleh sipur Pak Judot ya itu kentin mau ya orang boleh tentang akan kita penting pemerintah